abakunzi b'intare official, abakunzi b'intare za Sarambwe muraho murakomeye. Uwo mwumva ni Clever Bemba intare official, ndetse nanababwiye ko twamaze gufungura n'indi channel muzajya muboneraho amakuru y'Masisi yitwa Masisi Iwacu TV. Intare za Sarambwe aho ziherereye hose tuzifurije gukomeza gutsinda, gukomeza gufata amateka, bagafata zira FDL, bagafata zira za Wazalendo, abashoboye bakiripotinga, abatabishoboye muri kumva ko aho bajya harazwi. Ubu ngubu wenda hari amakuru twamaze kubona nejo twabagejejeho tubereka uriya mu FDL yitwa Tokyo wari waramaze abantu, ariko intare za Sarambwe zabashije gucakirira hariya muri Kinyana, bamufatanye na escort, ariko escort ye yashatse kwihagararaho yose araraswa. Imbunda 9 zafashwe, ubu ngubu ari mu maboko ataraye, ntabwo akiri gukora bya bikorwa yakoraga by'ubujura byo kwica abaturage hariya muri Kinyana muri Bashari Mukoto. Ubona yuko bisa naho byapungutse, kuko umwe yabashije kwava, yabashije gufatwa, afatwa amatekwa, bivugitse ko nabandi nabo urumva ko adashaka kujya mu ntare, intare zizamuzana zimuteruye. Yaramaze n'igihe kirekire atagendera mu modoka, ariko nabonye Colonel Nsabimana amushyira mu modoka nayo yumvisha umunyenga. Ahangaha rero imbere kuri screen, kuri imbere muri tablet, abafite tablet, telefone nini ndetse muri ekra zanyu, murabona hari abavandimwe babiri basa neza, ariko nta ntare isa nabi. Babona ko nabo ni intare zisa neza rwose, ubona ko amata ari kubagiraho, ntabwo batunzwe na kanyanga nka za zindi zo baje amari birirwa bari kumwe repfo za Kinyana, ba Dominique Ndaruhutse babuze n'umunyu. Abangaba bo urabona ko fromage ibageraho rwose. Murababona rero abangaba nabari muri bashinzwe umutekano w'amamoto hano muri Goma. Habarwa amamoto menshi, sinzi wenda ndaza kubabaza niba bamenya amamoto wenda babaruye, kuko wenda n'amabarura ntabwo arakorwa neza, kuko hari amamoto amwe namwe akibitse mu mazu, hari abandi bakiyafite n'ubundi bakora mu buryo butemewe n'amategeko. Ariko ndemeza ntashidikanya yuko icyo Alliance Fleuve Congo 23 yavuze ni ukugira ngo buri mukongomani uri mu gice cyabaye libere abeho neza, yisagagure, agire umutekano. Reka manze nabasuhuza muri abavandimwe. Yego ngende Clever Bemba, ndi umunyamakuru wo kw'Intare official na Masisi Iwacu TV. Nari ngiye kuvuga ngo TV Iwacu, kuko TV Iwacu nayo ni umuvandimwe mwita Jean Paul, ko afite amazina ni Mwana Ndaki, akorana cyane nawe. Reka musuhuza ahari, nzi ko ari muri Goma, n'ubundi nawe ari gusirikira, ari kureba uko umuganda wagenze. Ndatangira mumanza mwatwibwira, mwanibwira abakuzi b'Intare official. Kantangirire kuri nimero ya 2, nimero ya 4 nawe araza. Nge banyita Bonane Justin, ninge uhagarikiye abamotari hano muri Petite Barriere. Yego uhagarariye abamotari hano muri Petite Barriere, kanatsi tara kugira ngo ibintu bigaragare neza. Bamwita Bonane Justin, umuvandimwe nimero 004. Banyita Bizimana Fabien. Bizimana Fabien, ariko mwatubwiye naho muvuka? Ngiye mvuka ahantu bita muri Ruki. Muri Ruki muri secteur Gatoyi. Muri Gatoyi. Muvandimwe Justin, mvuka muri Bashari Mukoto, ahantu hitwa Ikirumbu. Nabonaga ko na wa mu FDL bafashwe, yarari Ikirumbu hariya mu Ryagoro, ariko ni wacu kabisa, ndahazi cyane. Iwanyu haratekanye, mu gihe mbere nta muturage wagiraga ipanya, baburaga n'icyo biba Wazalendo, bakajya gucukura mu mirima guhiga akanyama. Urabiza bari kumwe n'abakatanyama. Dushaka kugira ngo tuganire gake ku mutekano w'abamotari ahangaha Petite Barriere. Ahangaha turi ni Petite Barriere, wenda murandaza kuganira n'abamotari bamwe irabinyemerera. Ahangaha umutekano witwaye ute, muri gukora ute? Kanangirire kuri Nyabimana Bizimana, umutekano witwaye ute w'abamotari, uburyo byitwaye ahangaha kuri Petite Barriere? Murakoze cyane. Banje nashoza n'abavandimwe kurikira Intare official. Umutekano w'abamotari hano kuri Petite bifashe neza. Yego bifashe neza, kubera ko kuva Petite yabaho niho usanga umumotari ari kuri gahunda umushyiraho, ukabona ko yemeye itegeko wamuhaye. Icyo ni icya mbere.
ikindi cya kabiri badufasha no ku mutekano kubera ko benshi bari abasirikare ba FARDC bagiye bajya mu kwigira abamotari, ariko kuva twagera aha ngaha buri bamotari bagerageza uburyo bashoboye kose n'abo bantu bakagira ute bakagaragara bakadufasha muri uwo mutekano. Yego, hari umuvandimwe uherutse kumbwira ngo bamwe bari muri za Wazalendo n'aba FDLR ngo bose bagize ubuhungiro bajya kuba abamotari. Kuba baragiye batoroka iriya mitwe yitwaje intwaro bakajya kuba abamotari ntabwo bihungabanya umutekano w'abandi. Abo ngabo barafatwa. Yego, juste umutekano we umeze ute? Ndabizi ko mbere hari ama association y'abamotari menshi, ubu ngubu mwamufite ama association nk'angahe? Mbo ubundi mbere ama association gari gamaze kurenga hari ama association 20 mu mujyi umwe. Yego, ayo yose ashigikiwe tuna guverinoma, ariko ibyo ngibyo byose wasangaga bizana kaduruvayo mu bamotari, buri umumotari ntabe identifiye neza. Ariko kuva aho icyama gifatiye Goma, abakuru baricaye babona yuko association yasubira ikabimwe kugira abamotari babe identifiye ntibakajye binjirwamo n'abantu babi. Agoma association menshi gatumaga amabandi menshi aza bo mwakajya muri association yashaka, undi akajya mu yashaka. Identification rero ikagira ute ugasanga ni nkeya mu bamotari no kubakontrola bikananirana. Asa bira bintu byo guverineri yafashe n'abandi bamwungi bari hamwe nawe, imigambi zo bafashe ni nziza, ahubwo menya ejo tuzaba turi hamwe nawe muri stade, tuzi yuko kabisa identification iratangira, tuzi yuko iratangira hejuru yuko yakuye abamotari tena muri stade de l'unité kugira yongere abaganirize umutekano kuva no kubaza abamotari kuva aho yicaranye nabo muri stade de l'unité, ababaze nimba hari ikigenda cyangwa nimba hari nta kigenda. Bo ni umubyeyi wacu azi kuntu aragenda ari kubikora. Yego, nyimara wenda singuciye mu ijambo kugira ngo abakurikirana Intare official na publicité cyangwa itangazo ritambuke, ejo inama guverineri azakoresha izatangira na sangapi? Inama ejo no kuvuga ngo abamotari bose saa moya bazabe bageze muri stade de l'unité. Abakuru buriya bizagera saa 2 bari hariya twicaye twese turi kumwe turindiye ijambo rya mukuru guverineri. Donc no kuvuga ngo saa 2 umukuru azaba yatangiye kuduha message, naho ubundi buri mumotari wese saa moya azaba yageze hariya muri. Abamotari rero mubyumve ko ejo saa moya mugomba kuba mwageze muri stade de l'unité kugira ngo muze kumva amabwiriza azatangwa na excellence gouverneur Bahati Erasto Musanga. Reka wenda nongere mbaze kuri nimero 4. Mbere ari ibibazo byakundaga kubaho ugasanga ko akenshi abamotari bari muri bamwe mu bakoraga ibikorwa byo gutwara abitwaje imbunda, akagenda bakarasa abantu, ku buryo ndibuka igihe cya etat de siège abantu barenga 5 ku munsi bagombaga kwicwa bishwe n'abantu bari ku mamoto. Ubu ngubu ayo maka ntabwo akiboneka. Ayo maka ari kugabanuka. Ndabaza aracyariho, ari kugabanuka cyangwa aracyaboneka? Mbonye ndasubiza. Yego, hejuru yuko ngewe nabaye mu bintu by'ama association cyane. Mbo amaka g'abantu bo kwicwa, abamotari kwicwa kugeza ubu ngubu nta bigihari. Byahabaga nyine mbere igihe Gisekedi yarakiri hano, niho byahabaga byinshi. Wasangaga nko ku munsi abantu nka 7 bapfuye, ugasanga abantu 10 bapfuye, abamotari barashwe, ukibaza noneho nimba ari ibiki. Mbo buno kabisa byaragabanyutse buno nta bigihari. Hari abamotari wasangaga bahetse abantu bitwaje imbunda nabo bakajya gukora ibyo bintu byo kwasasina abantu. Izo ntabwo zikiboneka. Atuka mbere ntabwo twarangizaga iminsi 2 cyangwa 3 abantu 10 badapfuye cyangwa 5.
ariko ubu ngubu antuka turi kuryama bugacya nta mumotari wo bahutaje, bugacya icyumweru nta mumotari warashwe, antuka sekirite y'umumotari iri kugenda iboneka kabisa buri munsi. Yego, wenda tugeranyije abamaze gufatwa muri ba bandi bari mu mitwe yitwaje intwaro, ubu ngubu mumaze gufata baje kuba abamotari, mugeranyije abamaze kugira nko muri bangahe? Hano tuvuge muri Petite Barriere, hano muri Petite Barriere abasirikare twafashe bari muri taxi barayishushanyije kuba abamotari, bakagenda bitwikiye za kashine, bakagenda bitwikiye biriya bikasike binini kugira tutabamenya. Dushobora kuba twewe hano gusa kuri Petite Barriere twarafashe abageze muri 18 tumaze kugera mu 9 ariko ubundi hariho equipe yashizweho na guverineri igihe yicaranye nabo muri stade. Apre aho ngaho yashizeho equipe yo kugenda nyine igakomeza kubasaka mu bamotari, gukuramo bari abazarendu FDR. Hari umubare baduhaye ejo bundi, baravuga ngo hejuru ko guverineri yari ababyantuka bihangane, wenda igihe tuzongera kwicara bazerekane yuko berekanye wanda abantu 50, ariko ejo bundi batubwiye yuko bamaze kugera muri 17. Urumva rero akazi karakomeje kugira ngo umutekano w'abamotari ugire ute uboneke. Ahubwo hari 17 harimo 9 bavuye Petite Barriere, bo mwafashe Courage. Abo ngabo 9 ntabwo bari muri 17. Yego, abo 9 ni abacu ba hano Petite Barriere, bo twamaze kuripotinga. Abo ngabo rero 17 nabo bariya yiriya equipe yavuye muri guverinora yo yagize ute, yo bamaze gufata bo bonyine 17, natwe tumaze gufata 9. Bongeraho abo banyu mwafashe bakaba baye 26. Ari kubura 24 ngo mubare guverineri yabahaye, wenda niwe mugezeho. Yego, abanda reka mbaze ikindi ikibazo kimwe, ubundi wenda tunishima kuko tugomba kwishima kubera imaze kugerwaho muri ano mezi ageze mu 9 hafi 10 mu gihugu mubaye libere. Hano hari umuganda ukorwa, mwamwe igihe cy'umuganda bigenda ute? Tubwire igihe cy'umuganda bigenda ute, abayobozi wenda muyobora abamotari n'abamotari bigenda ute ku bijyanye n'umuganda? Nibyo nagarutse hati abamotari ubu ngubu bari ku murongo ngenderwaho. Yego, buri kuwa gatanu baba bazi ko abamotari bose bakora kuri Petite Barriere bagomba kubyuka kuwa gatandatu bakazana moto zabo tukazishyira muri douane tukajya gukora umuganda aho twateguye aho turi gukora. Yego, niyo mpamvu ubona ko no mujyi ufite isuku cyane. Mbere wageraga mu birere ukumva ari kunuka, nta mapave yari ahari. Sinzi rero icyo mwashimira afande General Major Emmanuel Sultan Makenga na ekipe ye, na ekipe nini, ariko namwe muri muri ekipe. Natwe turi muri ekipe, n'abandi bari muri ekipe. Uko icyo mwashimira mubona impinduka zamaze kubaho, mushimira icyama, wenda hari nicyo mwasaba ati icyama wenda uko ndabona hano hari imihanda y'amapave, kaburimbo bubatse na gare, abona ko n'ibintu bitari bwa gisegeti. Ni iki mwashimira intare za Sarambwe Alliance Fleuve Congo M23? Icya mbere, yego, nuko yashize umuturage imbere. Umuturage ari ku isonga, niwe wa mbere. Yego, niyo mpamvu n'abamotari bose bumva ko turi famiye imwe. Abamotari turi kuri famiye imwe, ariyo mpamvu agaciro ko kwegera umuturage kumushyira imbere niyo ngenderwaho tugenderaho. Niyo ndangagaciro, nari nacyo tunamushimira ko yashize umuturage imbere. Yego, ndashimira cyane umusaza Sultan Makenga kubona General Major Sultan Makenga, yego, kubona aduka yararwaniye umuturage. Urangiye mvuka mu karere ka Masisi iriya Kirumbu, ndahazi Kirumbu.
ni hafi y'iwacu ubwo iwacu bizagahira urumva rero turi mu karere kamwe donc dusa naho begeranye kuko kuva iwacu ugera iwanyu harimo amasaha ane n'amaguru ubundi mwa biriya bihe byo Kisekedi yari akiri ino n'ingabo ze naragendaga nkagera ku mirima zacu iriya y'Ikirumbu ariko kugerayo nyine byabaga ari ibintu bigoye hari abantu twasangaga barapfiriye ku mihanda abazarendu barabishe FDLR barabishe FARDC yarabishe abantu bakaborera ku mihanda urabona hariya Sake ibintu byahaberaga ariko buno uratambuka mperutse kujya Sake burya nkora no muri nani muri equipe ya mobilisation iriya ku guverinora duherutse kujya Isake ndagenda ngeriya hamwe na za Ikarenga hariya hasi ku rupangu mperutse bura kwa gatatu weekend niyo twari turi ndebye umuturage kuntu atuje ndebye umuturage kuntu ari guhinga yicaye neza nta kibazo ari kunywa akayoga antuka rumva ndishimye ndabashimira antuka abakuru bacu bakomeze kabisa bajye kure twumva yuko antuka bagarukira Kinshasa n'abaturage bariyo bumva umutekano wo tumaze kugira bumva umutekano umaze kutugeraho antuka ibyo nibyo nagombye kuvuga. Urakoze cyane uvuze ko uri muri equipe ya mobilisation na sensibilisation na recrutement icyo babwira abasore bakicaye bari kunywa mangwende no kunywa urumogi kuko nabonye abana bari mu ntare za Sarambe nta mwana w'umusinzi urimo waba mwababwira iki hari akantu ndavuga hejuru y'abasore abasore bakiri kunywa za kanyanga kunywa ibipande siritu abana b'Imasisi yo hasi bari mu maeneo mabi nkayari yo bajamari bari bo buriya jamari ndamuzi no wiriya hagana za bibi yo hasi nakoze iyo ngiyo za Mukengo nakoze iriya hari kuri STD narakoze bari abajamari bari gutakaza umwanya ku busa jamari bikumva bari gutakaza umwanya ku busa bari ababigira abagabo burya twara hari ahantu twakoraga buriya umwanya bari gutakaza ku busa nibihangane baze biripotinge bari abahungu bashaka kujya mu gisirikare baze kabisa intare za Sarangwe zirabafata kabisa zirabakumata bavugareke ziriya za Kanyanga baze barye ka fromage ko mu ntare nibaviyo ngiyo mu mashamba tukabaze bareke abana b'Ikirumbu bareke abana biriya za Mukengo nabo bahumeke ibyo ngibyo nibyo nashaka kubagira. Urabwira iki abantu wari muri secteur Gatoyi mu bandimwe Gatoyi urababwira iki bari abasore bakiri kumwe na ba Delta na ba Kiki n'abitwa ba Matata bari bose bari abasore bakiri kumwe nabo urababwira iki bariya bose iyo bari nta mahoro bafite usibye kubangamira abaturage icyababera cyiza ni ukuza bagafatanya n'abana bavukana bakareka kwigumura kuri bene wabo kandi bavuka hamwe bakiyubakira igihugu cyane igihugu ni icyacu cyane nitwe tugomba kucyubaka nta mwanya wo kugisenya nabonye guverinoma Kinshasa iri gusenya ibiraro arabonye arazamfete bari kujya gusenya ibikorwa remezo biri hariya muri za nane za Twangiza mine za Nzibira bari kwica abaturage bana b'Abanyamasisi bana b'Abanyarucuro ariko ntacyo murabwira Abanyarucuro bari kumwe na Dominique Darubutseho fete hariya irucuru urabona hariya aho Domi aba ni hafi tu iwacu urabona igicanga naho hakurya tu hariya kuri paruwase y'Ibirambizo umwe nibo bihishe mwa biriya bitsina bana bacu muvu umwe mu mashamba muze mwubake igihugu cyanyu ntawe uzava Europe yaze abubakira muze dufatanye mwinjire mu ntare asire twubake igihugu cyacu bariya bari kugenda basenya ibiraro ni isoni y'ibikorwa byo AFC M23 iri gukora byo batakoze byo batagejejeho abaturage ni ikimwaro bafite yo kubona ikintu nka icyama nka M23 ibiri gukora ibintu byo guverinoma yananiwe urumva ibyo ngibyo ni isoni ryo bari kubona M23 igiye gukora agakorwa keza bakaza za drone
bakagasenya kugira ngo berekane nyine kugira ngo M23 iterekana ibikorwa byiza ku baturage, donc ni isoni zo bafite. Bari gutinya ko M23 irakunzwe M23 irakunzwe, urumva ibyo ngibyo. Ariko usibye no kutagira ubwenge, weho waba ufite inzu ukagenda ukayisenya, n'umwuga ukora iki? Nicyo kimwaro bafite. Uribuka baragiye bajya gusenya ku kibuga cy'indege cya Minembwe, bajya ku kibuga cy'indege ndibuka cya Warikare, bahatera ibibombe igihe 23 yariyo. Ibyo ni ibikorwa bakora. Ejo niho mu kanya nabonaga bya binyamakuru bishyigikiye leta bivuga ngo drone ngo za FARDC ngo zagiye ngo zitera amabombe ngo ku bubiko M23 buri cyanze. Ni ikinyoma, ni social media abantu bari gushaka views batagendera mu kuri, rano ubucuruzi. Ariko icyo nshimira Intare Official nuko ivuga ibiriho, ivuga ibiriho biri reyere iby'ukuri. Ukuvuga ko guverinoma Kinshasa yamaze gutsindwa, mu gutsindwa kwayo yitamo gutangira kwica abaturage, yica abaturage. Ariko nabonaga hari abagore nabonaga basarembiriya bari kuviyora bakoresheje amacupa, kuko ibyo nibyo bikorwa byabo bya guverinoma Kinshasa. Ariko n'imiryango mpuzamahanga imaze iki? Reka dusoza ino abamotari association imwe izaba mu gice 23 irimo, cyangwa Masisi bazagira association yabo, Rucuro bagira yabo, Gomi yabo, Karehe iyabo. Bizagenda ute? Province Sud Kivu izagira association yabo, uko wenda uko mubabitegura sinzi, wenda niba byaramaze no kuba sinzi uko mwanabisobanura abakunzi b'Intare. Aho ngaho ntabwo turahavugaho cyane, hejuru yuko umukuru excellence gouverneur wa province Bahati Musanga Erasto ejo niho azaduhereza nimba, donc azatubwira ukuntu tuzakora. Ariko ibishobotse menya Sud Kivu menya ifite association yayo, na Nord Kivu ikaba ifite association yayo. Aho ngaho niho nakwilimita, ibindi tuzabimenya ejo tugeze muri stade. Yego, nanjye rero wenda hari abantu batari bambonye Clever Bemba umwe n'abavandimwe, Imana ibaha umugisha. Amata abyara iki? Amavuta. Twese duharanire umutekano wacu, tuharanire twubake igihugu cyacu, twubake umutekano w'abaturage bacu, dufatanye nta kizatunanira. Bamusezere ku bakunzi bacu. Murakoze cyane, turabashimiye umunsi mwiza. Yes, nkuko mubibona n'ubundi Intare Official, Intare za Sarambwe iracyakomeje n'ubundi. Aha ndi kumwe n'abavandimwe b'abamotari hano Petite Barriere. Nkuko ndi kuganira n'abayobozi, ndashatse kugira ngo negere n'ubundi bamwe mu bamotari bagire icyo batangaza. Habari bwana motari? Habari sana. Kwa majina unaitwa nani? Majina naitwa Ali Dunia. Ali Dunia. Nami kwa majina naitwa Clever Bemba, niko muzari wa Masisi, lakini nilitafuta niongee na nyinyi tuone kama utuambie situation ya hapa jinsi donc difference ya zamani kwa epoque etat de siège na etat Tshisekedi Chilombo na Alliance Fleuve Congo. Jinsi munaona security yenu ba motari hapa ku Petite Barriere? Security tunashukuru Mwenyezi Mungu. Jinsi ilikuwa ya zamani kameme leo inakuwa different. Leo tunatumika bien malgré crise iko, mais tuna comprendre tu na ito yenye iko jina haribisha vitu sana, mais tunapata franga kidogo, basi tunashukuru Mwenyezi Mungu. Mnapata franga kidogo, lakini franga hazipatikane kwa leo. Franga zipatikane, mabanki yenye nafungiwa, tunaomba wakubwa watufungulie mabanki. Na ito yenye natusumbua sana, tuka vitu ni hatari sana. Sasa mimi nataka nikuulize, zamani security ba motari ulikuwa unakutana motari amekufa au motari anawewa mtu mweiko na masiraha bananza uwaua watu. Kwa leo ile kitu bingani? Bingali mea haiko sawa ya zamani, ya kidogo haiko sana saa zamani. Ilishapunguka kameme. Donc c'est-à-dire Alliance Fleuve Congo M23 iko natumika?
inatumika mashine. Aha, zamani nawaza mulikuwa mapave hakuna, leo niko naona mapave. Ewa, lo mapave ziko, mei mataxe nje inatusumbua sana, taxe nje inatusumbua sana, batupunguzie ku mataxe. Zamani taxi ilikuwa na haiko. Zamani taxi ilikuwa haiko, leo taxi antuka ni hatari sana. Maasociation sasa zilikuwa natumika kazi gani? Zile maasociation za zamani. Association. Nilikuwa nasikia za Kotame, Asinamoke, kama Midei, nini nani, vile maasociation zingani? Zenye ziko batazishimika kesho dimanche na gouverneur. Tuko na reunion na gouverneur hapa mu stade de l'unité. Kesho ndio batashimika association kesho dimanche. Okay, asante sana na kushukuru bwana Ali. Dalebo, acha niongee na mwingine. Habari zako? Amakuru ya urakomeye? Turakomeye cyane. Yego, nawe uri umumotari ndi kugusangano Petite Barriere. Bimeze gute? Ubu ngubu umutekano umeze ute ahangaha? Ubu ngubu umutekano ni gose, turi kuryama tugasinzira, umuntu uri kuvuga ngo ibijyanye ngo n'amataxe, ngo amataxe yariyongeye, ni ukuri ni ukubeshya? Amataxe kweli yiyongeye kubatembeza amabisi na kwitwa abamotari ni ukutubeshya. Ariya ma association se yandi yabaga, ubu ngubu ari ama association yagiye ari nkuko byariho mbere? Ayo ma association yabagaho arayo kwambura. Aha, nubo niki washimira mzee excellence gouverneur Bahati Musanga na General Major Emmanuel Sultani Makenga, icyo ubona bahinduye ku byariho mbere ku gihe cya Gisegeti na etat de siège? Iki ngiki gishimiro nyene abahereza ni umutekano dufite. Yego, kera igihe cy'abazarendu watahagura umumotari telefone bakayikwaka, bakazimaze kwendera saa 11 so ku mugoroba umumotari ugatangira kwihiga saa 12 bakagufata bakagufunga ari moto ikagenda. Naho ubu ngubu turi kuryama tugasinzira, umuryango ushaka ndabwa gufunga maze kugufunga n'ukubimbe itagufungura, imbe itakwica utafungura umuryango. Yego, nuko ubu ngubu muri gukora amasangahe? Inzi ko byageraga 17h bamaze gufunga, ubu ngubu muri gukora amasangahe? Ubu amasaha baduhaye baje saa 4 za nijoro. Yego, nuko na saa 4 zikusangiza bagufashe nyuma waho moto bayitwara bakayifunga. Ariko none ukumva ko kugeza saa 4 mbere mwaragezaga 17h ukaba uri kwihiga ugahura n'abazarendo bakagutwara agatelefone na telefone bakakurasa ari moto bakayijyana. Ubu ngubu ndahamya yuko ibyo ngibyo bitakiriho. Urabona ibugu ndabyo penda ko twagabango sinzi mbari zabana kugaruka huko. Ntabwo bizagaruka kuko nta munsi M23 izavanga izahaguma n'ahandi izahagera. Ibyo ubundi M23 wabo izabandi kujya he? Wavi wanyu kajya he none. Yego, ngaho shimira noneho bari abasaza, wenda ni bari n'indi message bababwira ubabwire. Ne message no bahereza turi kubabwira tu aho batangiriye. Yego, naho bageze. Yego, ndukimana yabafashize bakanyata hangaha. Yego, yego muvandimwe, rero urakoze. Ajya amazina atubwiye ko witwa? Amazina yitwa Patrick Semi, hari Nyaruturo aho bita Irugari ndahazi cyane. Abanyarugari rero reka tubasuhuze. Wabwira iki bari abana bakiri muri za Nyatura, bari muri za Semuse, bakiri gukorana na ZFDR